Dragi prijatelji, evo nas ponovo petkom u 9. Danas je petak, 15. mart 2013. godine. Danas bih želio nešto da kažem o događajima i procjenama vezanim za oslobađajuću presudu Perišiću, koji je, kao što je poznato, presudom Međunarodnog suda pravde u Hagu oslobođen svih optužbi u drugostepenom postupku, iako je prvostepeno osuđen na 26 godina zatvora. Zapravo, to moramo posmatrati u kontekstu širih događanja vezanih za Balkan. Poznato je da su hrvatski generali oslobođeni svih optužbi. Gotovina i Markač. Zatim da je Haradinaj na Kosovu također oslobođen bilo kakvih optužbi za ratne zločine. Evo, oslobođen je Perišić kao komandant vojske Jugoslavije. Zapravo oslobođen je, kako kažu, jer on jest pomagao oružjem i opremom vojsku Republike Srpske Krajine. Pomagao je vojsku da čini zlodjela na Kosovu. Ali, kao što reče se, u presudi nije pomagao da bi oni ubijali, nego pomagao je da pomaže. To je jedan novi moment u sudskoj praksi. Naime, nisu mogli utvrditi njegovu namjeru da čini ratni zločin. Zapravo, šta su to avioni? Zašto služe uopće avioni koji su bombardirali Bosnu i Hercegovinu, pa i Hrvatsku, pa i Kosovo? Sigurno ne bacaju cvijeće, niti poruke mira. Zapravo nisu bacali ni cvijeće, ni poruke mira, nego, nažalost, bacali su kasetne bombe visoke razvojne moći koje su za sobom ostavljale pustoš i žrtve kako u Hrvatskoj, na Kosovu, a naročito u Bosni i Hercegovini. Zapravo, šta ova presuda uopće znači, oslobađajuća presuda Perišiću? Ona zapravo znači aboliranje svih budućih ratova na prostoru ne samo Balkana i šire. Zapravo, aboliranje svih agresora koji bi se pojavili u svijetu. Zapravo, to je ostavljanje mogućnosti da oni koji imaju teritorijalne i svake druge pretenzije prema drugim državama mogu da rade šta hoće, da prođu nekažnjeno i da međunarodna zajednica, odnosno Ujedinjene nacije i Međunarodni sud pravde, kako se to naziva u Hagu, budu slijepi i gluhi na sva zlodjela koja bi se u buduće mogla dešavati. Nažalost, ovo je ušlo u sudsku praksu i to će sigurno imati dalekosežne posljedice po budućnosti čovječanstva uopće. Za uporediti je i za čuđenje da, recimo, na prostorima Bosne i Hercegovine policajca zbog navodnog šamara kažnjavaju za ratni zločin od godinu dana. Znači, godina dana zatvora. S druge strane, Perišić, koji je slao avione, tenkove i svaku drugu opremu visoke razvojne moći na Bosnu i Hercegovinu, se oslobađa bilo kakve odgovornosti za ratni zločin. Čudno, ali istinito. Nažalost, to je tako i to je naša stvarnost u 21. vijeku. I kao što rekao, to će sigurno imati posljedice po budućnost čovječanstva. Druga stvar o kojoj bi nešto rekao, to je zapravo zastoj u euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine. Zbog čega se zapravo događa? Pa, kao što je poznato, postavljen je uslov, recimo, da bi Bosna i Hercegovina dobila MAP za pridruživanje NATO-u, postavljen je uslov da se riješi nekoliko desetina neperspektivnih vojnih lokacija, odnosno da se uknjižba te imovine izvrši na način kako je to predviđeno. S druge strane, uslov iz Republike Srpske da bi se to uradilo je da se riješi državna imovina, zapravo da se državna imovina uknjiži na entitete i niže nivoje vlasti, što je suprotno presudi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
nije NATO stalo da mi riješimo pitanje te vojne imovine. Zapravo njima je to nevažno pitanje. Koliko je važan proces donošenja odluka. Zašto? Zato što u NATO članice svaku odluku donose konsenzusom. I zapravo, ukoliko bi, evo, i Bosna i Hercegovina postala članica NATO-a sutra, onda bi i Bosna i Hercegovina mogla da učestvuje u procesu donošenja odluka. A ako je kompliciran proces donošenja odluka unutar Bosne i Hercegovine i zapravo ako će Ruska federacija imati dominantan utjecaj u donošenju odluka u Bosni i Hercegovini, znači indirektno se postavlja pitanje da li je kredibilna članica uopće Bosna i Hercegovina ako način donošenja odluka unutar Bosne i Hercegovine može ugroziti način donošenja odluka unutar članica NATO-a. Zapravo na indirektan način se uvlači pokušaj uvlačenja zapravo političkog utjecaja Ruske federacije na proces donošenja odluka u NATO-u, što svakako NATO članice u ovom trenutku, u ovom istorijskom trenutku neće prihvatiti. Zbog toga Bosna i Hercegovina trpi. Slična je situacija i sa Europskom unijom. Mi možemo ispuniti sve uvjete, možemo uskladiti svoju pravnu regulativu sa europskom pravnom stečevinom ili AKI, kako to oni stručno zovu, ali način i proces donošenja odluka unutar Bosne i Hercegovine je vrlo kompleksan i zbog toga mi imamo veoma veliki zastoj u procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Ali je najgora okolnost upravo zbog ovakvog procesa donošenja odluka kako vezano za NATO pridruživanje, tako i Europsku uniju, zapravo je jedan signal i svim potencijalnim investitorima u Bosni i Hercegovini i zbog toga nivo direktnih stranih investicija u Bosni i Hercegovini drastično pada, evo, od zadnjih nekoliko godina, o čemu sam ja i govorio na zajedničkoj sjednici oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Zapravo mi imamo jedan strahovit pad investicija u Bosni i Hercegovini i što se direktno odražava na stepen, odnosno nivo zapošljavanja građana Bosne i Hercegovine i naravno na ekonomiju čitave države Bosne i Hercegovine. I pored utjecaja velike svjetske ekonomske krize na Bosnu i Hercegovinu mi imamo, znači, zbog ovakvog konfuznog stanja u procesu donošenja odluka, mi se smatramo nekredibilnim partnerom i zbog toga trpimo svi i građani Bosne i Hercegovine. Šta je rješenje? U čemu je izlaz? Znači, moramo promijeniti svi svoj odnos spram državi Bosne i Hercegovine, naročito politički lideri i političke elite koje imaju politički utjecaj unutar Bosne i Hercegovine, jer zapravo reformu Ustava u Bosni i Hercegovini političke elite ne žele da naprave kakav bi odgovarale građanima, svim građanima Bosne i Hercegovine, jer je to moguće napraviti. Znači, nije to nikakvo mudro slovo koje se ne može uraditi, ali političke elite prave reformu Ustava na način, ima mene tu zapravo, kakva će pozicija političkih lidera biti nakon reforme Ustava. To je pogubno po budućnost Bosne i Hercegovine i smatram da se moraju reformisati politički faktori u Bosni i Hercegovini, moraju se reformisati političke stranke unutar Bosne i Hercegovine da bi imali reformu čitavog društvenog političkog sistema unutar države Bosne i Hercegovine, a što direktno, znači, se reflektuje na položaj Bosne i Hercegovine u međunarodnim odnosima, naročito Europskoj uniji i NATO-u. Ja se iskreno nadam da će svijest građana Bosne i Hercegovine u narednom periodu proraditi i da će izvući pouku iz svih ovih događaja zadnjih godina i zapravo već na sljedećim izborima neće dati podršku onima koji stvaraju konfuzno stanje unutar Bosne i Hercegovine i koji zapravo žele da Bosnu i Hercegovinu učine i dalje taocem političkih interesa i ličnih interesa pojedinaca i političkih lidera u Bosni i Hercegovini. Do sljedećeg petka želim vam svako dobro.